twongeye kubirizaho bakunzi bacu ba Scott TV show, turabasuje aho muherereye mwese, twifuriza ibihe byiza ndetse n'amahoro tuka kumana, twizera ko mumeze neza. Twebwe turashima Imana. Uyu munsi ni kuwa kane itariki 14 z'ukwezi kwa gatanu 2026, aho tugiye kugeza amakuru yacu y'umugoroba, tubwira uko hirya no hino uko byifashe. Rero wewe utarakora subscribe kuri Scott TV show, turasaba ngende uyikore kugira ngo n'ubundi uzazabona ibiganiro byacu ku gihe. Rero tubasaba ngo turarikira n'undi makuru yacu y'uyu mugoroba. Ingingo z'ingenzi z'amakuru yacu twabateguriye tuza kuyahera mu karere ka Minembwe, tubwira uko akarere kiriwe kweza amasaha, aho twababwiye amasaha ari imbere, tubabwira uko akarere kifashe karimo imirwano ikomeye cyane, aho leta Kinshasa yagabye ibitero, ndetse tuza gukubitira muri Masisi ndetse na za Karehe, Ituri, aho tuza kubabwira uko umutekano uhagaze. Nkuko twabibwiye mu gitondo, hari imirwano, leta Kinshasa yakomeje kugaba ibitero mu karere ka Minembwe mu mihana itandukanye, ariko kandi baza gusubizwa inyuma. Ni ibitero zagabwe mu mihana myinshi, irimo za Mikenke na Karingi na Karongi, Gakenke ndetse n'Irundu. Aho hose iyo mihana yose yagabwe igitero gikomeye cyane cyo ku butaka, dore ko n'ubundi aharejo leta Kinshasa yagabye ibitero bya drone mu baturage, kandi izo zose ni bwa bushotoranyi, ni bwa bwizi bwa nabi bw'igihugu cya Kongo ndetse n'icyo Burundi bakomeje guhungabanya umutekano muri karere ka Minembwe. Mu minsi ishize cyane cyane muri iki cyumweru, aho n'undi namakuru dukesha bwana Nyarugabo ku rukuta yashizeho amakuru avuga ko mu minsi ishize cyane cyane muri iki cyumweru cyose, drone z'ingabo ya Kongo n'izo Burundi ziyobowe n'abacancuro barimo n'abakorana na Eric Prince zikomeje kurasa buri munsi mu mihana yo mu Minembwe, harimo Mikenke, Karingi, Karongi, Gakenke ndetse n'Irundu. Ejo kuwa gatatu tariki 13 z'ukwezi kwa gatanu 2026, ingabo ziri ku butaka zigizwe n'ihuriro rya FARDC na FDNB zifatanyije n'abazarendo ndetse na FDLR zagabye ibitero muri hariya mu Karingi na Bidegu, ariko tizabasha kuhafata. Twirwanaho irabarasa cyane, bivugwa ko ejo bahakoreye agatangaza, bahakoze ikintu gikomeye cyane, aho umwanzi yakubiswe bikomeye cyane, aho ndetse na Rugabo yavuze ati aharejo habaye agatendo gakomeye cyane, aho umwanzi yakutitse, aho bari guhamagara abarundi ati nibaze bakuru ubucafu bwabo mu misozi, babwira ngo tirimuze mutware imirambo yanyu, aduyi zanyu cyangwa abagenzi banyu bagize gute, twahasize mwahasize mwebwe, twebwe turasaka ngo muze mubafate mu bajane, kuko ni maiti nyinshi cyane bahasize. Ibi byose bije umva aho baje kugaba ibitero, umva mu ijoro ryashize kandi bari bagavye ibitero bya drone mu mihana y'abaturage. Buca mu gitondo baza kuvasinga no ku niki no ku butaka, ariko ntibyabahira, barakwitwa cyane kugeza naho bahunze. Uyu munsi rero mu gitondo guhera saa 11 za mu gitondo, iri huriro ryongeye kugaba ibitero simusiga rikoresheje ingabo zo ku butaka na drone mu bice bitandatu. Leta Kinshasa ifatanyije na leta y'u Burundi bagavye ibitero mu mihana itandukanye: Mikenke, Karingi, Bidegu, Karongi na Gakenke. Hanyuma mu mpera z'iki gitondo rero rigera mu kandi gace zongera kugaba ibindi bitero hariya mu Rugezi. Izo zose imirwano, ariko kandi imirwano yabaye cyane ikaze ahantu bita mu Rubemba, niho aduyi yaremeye cyane, araresista, ariko aduyi baza kumukubita cyane, baza kumukubita bikabije cyane, ariko aza guhunga. Kugeza ngubu aduyi akaba yamaze gusubira inyuma, akaba yamaze kwambuka uruzi rwa Rwiko. Murabizi ko kugira ngo bamenye ko aduyi yaje, urumva ko aduyi yambutse nijoro, yambuka Rwiko mu gitondo kare, abashinzwe amarondo cyangwa abashinzwe patroli barababona, nibwo imirwano yahereye, nibwo imirwano yatangiye, bahita batangira kurwana. Twirwaneho baradivasinga, barakubita mu bice bitandukanye, za Mikenke barakwitwa, za Gakenke
ahose ni leta Kinshasa ikomeje kuharasa za drone, ariko za Gakenke ndetse n'ahandi hatandukanye za Karongi Adu yaje gusubira inyuma arakwitwa cyane. Nubwo ingabo za Felix Tshisekedi na Evariste Ndayishimiye zifite umubare munini w'abasirikare n'ibikoresho bikomeye by'intambara, zimaze amezi menshi zidashobora guca intege abaturage n'abarwanira kubaho no kurengera uburenganzira bwabo, kwiyemeza gushingiye ku mpamvu umuntu abona ko ari ukuri, ndetse n'icyifuzo cyo kubaho n'imbaraga zikomeye cyane. Birakwiriye kwibazwa impamvu ntawe usaba birakwiye ko kwibaza impamvu ntawe usaba izi ngabo gusubira ku mwanya zariho ku itariki 4 z'ukwezi kwa 12 2024 no kureka abaturage ba Minembwe bakabaho mu mahoro. Gusaba uruhande rumwe gusubira inyuma mu gihe urundi rwemerewe gukomeza gutera imbere ntibyatanga amahoro cyangwa umutekano urambye. Kabone niyo hakoreshwa uburyo bwose bushoboka ndetse no gushiraho zone tampo, ntibyaba igisubizo kirambye. Ibyo zaba ari gusubika ikibazo aho ukikemurira. Rero icyakemura ikibazo no kugisesengura mu buryo buboneye, n'undi hagashingirwa kutabera n'uburinganire no gukemura impamvu zacyo z'umuzi. Bitabaye ibyo ikibazo kizakomeza kwisubiramo kandi ibintu bizahora bisubira aho bizatangiriye. Mu buryo ubwo aribwo bwose Perezida Felix Tshisekedi afite uburyo budasanzwe bwo kuvuga ko arengera abanyamurenge, nta gushidikanya ko mu nama itaha ashobora kuvuga ko atigeze amenya agahinda kabo cyangwa imibabaro yabo, ubwicanyi, inzara, ibihano n'itotezwa rikorerwa uyu muryango, nyamara bikorwa n'ingabo ze umunsi ku munsi, nizo zibarasa, nizo zibateraho ibitero bya buri munsi, n'izu Burundi ndetse n'imitwe yitwaje intwaro n'urubyiruko rwo mu moko aturanye. Ibi byose bigomba guhagarara. Ngaye ngo kukomeze rero mu Minembwe rero ubaye umunsi wa kabiri urusaku rw'imbunda rudahagarara kuva harejo mu rukerera nk'uko twabibabwiye kugeza amasaha mu mugoroba nibwo imirwano yabaye nkihagararaho, ariko imbunda ziremereye ndetse n'amabombe bikomeje kumvikana mu mihana itandukanye hirya no hino za Rubemba, za Karingi na Bidegu. Amakuru dufite nuko twirwanaho yabashije guhagarika ibitero byari bigamije gusenya imihana y'abaturage bo hirya no hino. Rero ibi byose ni wa mugambi wo kwica no gusenya abaturage ba Minembwe kugira ngo n'ubundi babe babangaza babice. Ngaye uko bimeze ayo makuru y'akarere ko kiriwe ka Minembwe, gusa ibitero hirya no hino byabashije gusubizwa inyuma kugeza amasaha habaye nk'ahatuza hatekanye bukeya. Muri Fizi FARDC yo mu mutwe wa Hibu n'abazarendo bayobowe na General Amuri Kutumba baravugwaho gusubiranamo bikomeye muri territoire ya Fizi mu bice bya Simbi na Katanga. Havuzwe imirwano ikomeye uyu munsi yabaye kuri uyu wa gatatu kwa kane ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatanu 2026. Rero izo ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zo mutwe uzwi nka Hibu n'inyeshamba z'abazarendo ziyobowe n'umuyobozi wazo uvuga ko yitwa General Amuri Kutumba bakomeje gusubiranamo. Ibyo baziranti turabimenya ko kandi kugeza amasaha icyo tuzi nuko bamaze gusubiranamo. Rero kugeza amasaha nuko byifashe. Adoyi Animoga n'undi agomba gusubira inyuma agasubira inyuma karaswa. Twabwiye ko n'uyu munsi muri territoire ya Masisi drone zakomeje kurasa, zakomeje kuzenguruka mu kirere cya n'undi cya hariya. Twabwiye ko mu bitero byakomeje kugabwa mu bice bitandukanye bakomeje gukoresha za drone z'intambara zo mu bwoko bwa kamikaze ndetse n'indege zitagira pilote mu bwoko bwa Sukhoi. Rero muri ayo masaha y'umugoroba drone z'ubundi zakomeje kuzenguruka mu kirere hejuru y'uduce dutuye cyane twa Masisi na Rucuru ndetse na Karehe, mu buryo bugaragaza ko leta Kinshasa isaha n'isaha ishobora kugaba
ibitero hariya muri Masisi ndetse na Karehe na Rucuru. Aha hose niko byagenze, gusa aka kanya Minembwe haratuje axe ya Gakenke. Twabwiye ko benshi bahasize ubuzima barenga 13. Axe ya Karingi haguye komanda batayo wa FARDC n'abandi biyongozi babiri ba FARDC. Ano ko twabashije kumenya muri kare karere nundi nuko byifashe. Rero kugeza ngubu muri Ituri abasivile bagera ku 100 bivugwa ko bakomoka mu ntara ya Kivu y'Amajepfo batawe muri yombi mu gace ka Kunda muri territoire ya Irumu mu ntara ya Ituri. Kuko amakuru atandukanye abivuga abantu bakekwaho kuba bafitanye isano n'imitwe yitwaje intwaro niko babashinja, ariko icyakora umuryango w'abashi bamaganye ayo makuru mu itangazo basohoye bavuga ko abo bantu ari abacuruzi n'abakozi bakorera mu birombe, kandi ko bafashwe bazira ubusa kuba ari bo bwoko bw'abashi batuye bari hariya. Niyo mpamvu babafashe kugeza ngubu ntitamenye ko babarekora, kandi n'abantu bafunzwe cyane nabi, bafunzwe akandoyi, kandi bigaragara ko batesetse cyane. Ariko kandi tuza kumenya niba hari ico wenda ubutegetsi bwageze ico bukoraho. Byose bikorwa mu gihe leta Kinshasa irebera, bikorwa mu gihe leta Kinshasa ikomeje kubibona ntigire ico ikora, akahubwo akaba ari bo ibica. Hano muri Sange haravugwa umuntu witavye Imana wapfuye yishwe n'ingabo za FARDC, aho umusirikare wa FARDC yaje aca mu idirisha abwira umuturage aramubwira ati kuramo umukandara, amaze kukuramo aramubwira ati zana amafaranga, ibintu byose ufite aho ngaho. Arabimuhaye, amuha n'5,000 by'amakongomani, arabati ayo ngayo ntayo ngayo mpayandi harandi wasigaranye. Umuturage aramubwira ati ntayandi mfite, niko kugira ute kumureka. Ariko kandi hari undi muturage bari binjanye mu yindi nzu baramurasa ahasiga ubuzima muri karere ka Sange. Abaturage bakaba bakomeje gukuranimika bavuga ko ati niba ari ingabo za leta Kinshasa zaje kugira ngo nizo zije kudukomboa cyangwa zije kuturinda umutekano zishaka zasubira, kuko twe tubanye neza na AFC/M23. Ntabwo wabonaga umuntu ngo aje kwinjirirwa ngo waraswe cyangwa ngo anyagwe. Ibi tubiboneye kuri izi ngabo za FARDC zaje kugira ute, zaje kutunyaga. Ibi byose mbibabwiye kugira ngo mubimenye isaha n'isaha bashaka kubinjira namwe bakagira ati bakaba babica. Ariko kandi kwiza amasaha Prendre Ruzizi haratekanye na hacatuje, hari ingabo za FARDC zikomeje kuhareba. Bukavu na amahoro, Goma na amahoro, Uvira naho hacaraho ngaho mu bwoba bwinshi. Indondo ya Bijombo na amahoro, bakomeje gucungiza umutekano wa FC/M23 twirwaneho mu bice bitandukanye, mu mihana itandukanye hirya no hino. Gusa aduyi ari mu bice bya Buhonde, bya Mitamba ndetse na za Rwarate, hose niho aduyi ari tari kure, kandi bakomeje kurebana ayingwe na twirwaneho M23 muri karere ka Indondo ya Bijombo. Muco gati na amahoro, Rurambo na amahoro. Aho hose niko byifashe kugeza amasaha. Rero umutwe wa politike witwa Sauve la RDC uyobowe na Joseph Kabila wagaragaje ko ubabajwe nuko abo bantu babiri bakomeye bo mu muryango mpuzamahanga batigeze bavuga mu itangazo ryabo ryamagana ibyabaye ibijyanye n'ibisasu byatewe mu ijoro ry'uwo munsi Mushaki na Kirorirwe ndetse no mu duce twa Irundu na Gakenke two muri Minembwe. Rero Sauve la RDC bagaragaje ko bababaje n'uburyo imiryango mpuzamahanga atigeze avuga umuntu wari we wateye izira drone hariya Mushaki ugahitana abantu benshi ndetse abandi bagakomereka n'amazu agasenyuka. Bababajwe nuko batigeze amahanga atigeze avuga umuntu wabikoze, ahubwo bagakomeza guca hirya ku ruhande tibavuge uwo ari we, kandi bikaba bizwi ko ari leta ya Kinshasa yabikoze. Iro rose Joseph Kabila uhagarariye igishaka niwe wavuze gutyo, aravuga ati ibintu byatubabaje cyane. Rero reka tubashimire mwebwe mukomeje kubana natwe umunsi ku munsi,
mwebwe mudahema kudukurikira umunsi ku munsi. Wewe utarakora subscribe ku Scott TV Show tosabwe ndikore kugira ngo n'ubundi uzazobona ibiganiro byacu gihe amakuru yacu nakagaruka turaza kubagezaho amakuru yacu kubarambuye ejo mu gitondo tubabwira ko akarere kabyutse hirya no hino byose tuzaza kubiva imuzi. Amakuru yacu n'amakuru yizewe kandi aba yakorewe ubugenzuzi bwose. Murakoze mugire ijoro ryiza, Imana ikomeze ibarinde.